Tugitana mbere na ntutu ingi atongeria ni boritie kwijamwa kenda gutindikiria thirikari kuretera Kenya mirande witi na mbere na ya uguni bobone kuringana na administrator wa ward ya Magumoni Alex Mugendi ura warite na reje ngerekano na murandi jogukiria arimi makuyu ntereche mutonga akiuga ni machiara jangwa ataniro ya tongeria. Samuel Gaishima no ina report ije. Kiathoni gya kwambiria mubango wa wejani bwanguku kiri ikundi bia arethi ba wadi ya Magumoni kira kiruthiritwe kambi ya Chibo Ntereche Njuri araha atongoria bauritwe baje amwe kenda bawatanira kwambiria mirandi ya gukiria arimi. Ruru irwaria rwa murugamiri wa wadi ya Magumoni na urakagitaka awatirite kinya wadi ya Mugwe Alex Mugendi wa Festo uranwe mwambiria wa mubango ju kwenda kuria leadership yetu muno ya constituency ya the MP ni ma embrace MPs mara mange tari wathie guntu Tharaka nukwithira MP wa Tharaka George Murugara ni maunganite na muntu agwitwa His Excellency the Governor Muthomi Wanjoke muntu project iri mutonga ya ku produce fingerlings maundu molimu wa samaki ni devolved ni sawa sawa, lakini ona devolved MP uri athire in the national government alia na national leadership nikenda maungana na governor wetu His Excellency the Governor nikenda the initiative ino ya gukuria samaki masi produce samaki iria chumba kunenkerwa antu meto either for free or at low cost, lakini fingerlings ile ingitheta ile improved nikenda chimba gutethia indo antu meto ariuga ukaigwa kuri na mirandi yengi ta ino ya urethi bwanguku mburi na ng'ombe arimi batetheka anene atongoria metu akuria mari muno the MP ni aungane na atongoria mana mangi na aungane na the Governor nikenda mabota kuigwa mena project ile ingithi gutethereria antu metu gukiriria maisha mao. Na meneretie mubunge wa ichigo ya Chuka-Igamba Ng'ombe Patrick Munene akiuga ati atigitwe agitetheria kariba gichigo bunge kikuibukiria muno na njira ya kubachwira twanya twira cia thirikari. Tharaka constituency MP wanabale etawa Murugara ni mumwigwite ni sawa sawa, niyo nimbigwite akinenkanira barua cia court, nimbigwite akinenkanira barua cia alimo, barua kadhaa na cia ministries tathaino ne gushaka kwina cingia kunenkanira cia court ni sawa sawa. Twathi mala kale kwa Mbiuki the other day aina ciana 500 iria anenkerete barua cia indo cia alimo, lakini twacha Chuka-Igamba Ng'ombe there is a problem. Kuna shinda Chuka-Igamba Ng'ombe ntanegwa mwana munenkere umwe kana mairi miaka igana uri mwaka gathanthatu kuma twathura munjumbu wetu na ina mukambinagira muno guko kana mutikuririkana, lakini sijamsikia akipeana hizi barua kaigendaga ko ira nyingire kambigo ikwendwa na nichendwa Meru County ni ati concentrate muno guchenga governor. That is not important. Kiwa atike twa muthurire kiathoni giki gikundi kia aruti wira ba CHV ikigunikite na nguku 20 ira ikwirigirwa kubatethia kwambiria urethi bwa nguku. CHV zimama ni makuruta wira munene muno maturani, lakini matikuoneka makiruta indo makiruta wira nikiboya kwa unyenyekevu antu mama ni mabata twikari ugu twikari ni tugerie kuoneka thaina kunenkera nguku imwe we ukenderea gukura kimuntu makonie kwigwa wina kanyamu mbukoni nto tabura thikari yetu kuga that wa muntu wina kanyamu mbukoni wake ukethira thini wa muchie mwana nke gwa cukuru akona kanyamu ga kumuribira visi kana nate mwenge akapata kulibira kavisi. Enkripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka-Igamba Ng'ombe Mbite wa Samuel Gaishima.